Abantu bakhulume amanga babejwayele ukukhuluma lesikhathi namanje basawakhuluma kancane nje umuntu ukuthi mangabe efuna imali kwamanye amathempeli uze abantu bayikhiphe imali bathi uyibile ngisuwela nakubaba ngekuba njalo abantu baqamba ngamanga kanti baba omunye umuntu waqamba amanga kodwa wayebonisa udolobheni uzayela ukuthi uzoqamba amanga bese yathule kupha isibusiso kwakunento esasiyibophe nobaba ubaba ngihlala ekhaya ikade umuzi wasebuhleni ukuthi mama uthi wena ubaba uthumile mina uthi akukunika inkomo noma inkomo ezimbili khona ngesasikwazi nobaba okwaziwa yimina nobaba ebese ngikubuza ukuthi unikini noma uphatheleni bese uthi wena cha ungene ngomlomo uthi mina cha uyazi baba ukuthi sakhuluma sathi ngokholwa kanjani bayithi akukunika inkomo lo phela ufakazi baleyo lo ubheja uniki ngizocela uphindele emuva uyolanda ebisa kuba ngitshela ukuthi ubona ngayo uma ngabe ethi umuntu amnika inkomo noma umnika imbuzi lokhona-ke iphepha kazolibhala bakunike lona mayengake ngakuniki uphatheke kabi bese ngithi mina phindela kuyena ubaba womfethi khona khohliwe ukunika wona ukhale wena uthi ukude ngithi mina ukude la kumina lapha kwaba kuseduze ngoba kuseduze kuyena akunika ngale kufanele uphindele kuyena ubaba lokho ngangikhathaza mina ukukhathaza wena mangibona ungakhona ukusho nje ayokuzongitsotsa kodwa uma uhamba ubuya nalo iphepha leli sesithintisana nobaba uthi mfana wami umnika uma umnika leli iphepha bese ngikunika-ke badla kababa ngoba kunesikhathi esidlule bekhona iy'gebengu la ey'mbethe yona le ngubo zayidwetha inkomo kakhulu Nega babawaza umkhulu azobethatha inkomo isusa la zaba eParliament wakhona iyikhulu engasazi kabade badla uhambe isikhathi-ke bembona abantu nekhanda liqinile basebeyotshotha iy'nkomo bona abagcotshwa lapho abantu abagcotshiwe ayotshotha iy'nkomo leyo bangangitshela-ke mina-ke ekangigadisiwe la bekhaya ukuthi ubona kapha iy'nkomo ey'nkulu ezakuthi inkomo zayinkulu kangakaya ey'tobezelayo mangithi ngiyakwenza olusayo uthi cha bacele kuyena ukuthi bacele ukuthi abagadele ngase ngithula-ke ngoba phela lalo wayelusa wayehlanya sasingakungazwani ngoba wayenekhanda nje eliqoqazayo asekudlona ngathi bangibuza komunye ngithi bebeyithanga amanye izinkomo la beyithele khona bade beyithele ngo-200 rand khobe banga-200 rand hhayi ngathula ngathi ukuhlala esibayeni ekhaya awuvele wemthipha lo mfana omusayo ubona labantu ayikhiphe uyizela mama
wasefika ubaba ebuya nomhlangano ngase ngimchazela baba khona inkomo lapha ekhaya labantu abangitshelanga masebeke bakhuluma nomelusi bayamthipha kwemali ukuthi abagadele lezi zinkomo baba mbana manje ngisabhizi uzongisiza ukubuza ngesinye isikhathi ke ngikhuluma indaba yalezi zinkomo noma ngibabuza sahamba isikhathi babe khona nje ngesikhathi ilo ledwa yokulayisha nabase-ofisi omunye umntu azwathi inkomo omunye wayedesi ubhaselela nabase-ofisi omunye wayelusingo sona ekhaya ayabayela ngisabashoka siyalayishilo lino baba sekukokile sekuthi mina nawe baseyilayisha icala losalela mina bese ngiyaya baba ithi wakuthiwa ngomkhumbuza ayambuza la umfana wonke umbalane ase ngibalana aya ngalo ushayiluli aya ngala abanye abalanda baze baphelela abathathu lawo abathola sisuka la e-ofisi siya ngaphakathi baba bangathi senhlibini babeke bahambe bese beyaxoxa ekutobehlanisa amanga njalo kokugqibela ubaba ngaphakathi ngize kubuye ngibhajethe madoda uba kusemnyango lendenina sambezi kambe safaka 5 kuze kufike ngaphakathi sifike e-ofisi abebele kuhlanganyela mncane bakwati kunakele lolu kuhlanganyela lokubana selusicetelekisa hayi sagcina sesingenile ngaphakathi afika ubaba wasethi ubaba nishodile madoda basebesho bawumhlanje impela baze komhlanje azuthenga bazuleti azomaya baba sacela umelusi ukuthi asibazobele nayo impahla yethu ngoba phela sinazibayo kodwa abanye babela imizi isibaya phela inkomo engaphakathi egcineni isibuyise kwegcineni lakho sesibayeni kwakho hayi uthi uthathe omunye beka omunye umuzi basebesho-ke bathi baba sayithenga ibholo nebumlungu uthi baba kanti bezithi phela ithi kuthana phela balisithi ukuthi nathenga bathi cha baba sala ngakuyena umlungu athi baba awu kujwayelekile ukuthengeka kanjalo uthenga into oyini meselisihlisa labo umuntu othengekuyena kodwa phela ngaye ngisho lutho singaboshwa madoda hayi singaboshwa kuba siboshwa njalo asethulu babe babheka bese ngisibosiso bese beshoke lapho nami ngicwile nami bese ngejulele nababona basukume kube yona inhlangano ukuthi limovu bafike la befika wona bese ngibishiya inkomo kumina bamhlulile phela ubaba ngamanga kanti babone besuke emadokotweni omunye esibeshilo ukuthi bazonka babanga nangesebabamba ikliniki receipt leyinkomo badisele umlomo awukwazi ukuthenga impahla i-receipt isale esitolo ashonile awahamba ubaba wahamba umhlangano wasana nalezi nkomo lashona usuku elanga kusasa lishonanga langena ucingo
Angene ebusuku omunye umphathi wayibuyisa ngaphakathi othi uNtenza. uNtenza usiza inkosana lezo nkomo eza amaphoyisa ngakusasa azulanda lezo nkomo uzibangele ecaleni izikhiphe ngasembalana. Athi ngiyafika komunye wemgcotsho wayesekhulile aqala khona lo esokuba sedina la manje lo owayesinguzo umsomo etope indaba yonke engakadluli kodwa nayo usuxoxa indaba yonke uma kodwa uzoba sethu phula wena ngqongqoza kala phula bayibeka la asabe ndoda uthi inkomo zakho mali ekhaya ayeza ukuyisa kusasa awona bekakazela nasoza sona ngomunye ayingamphitha ngomunye ujabe abafana bazambi ari ngikala nje mangidlula ngasedini abafana bakhohlela ayithatha bobheka balangubwe kwethu bafana sabo asifike ngale ekhaya esebusuku manje ngobona ngithi khethe yakini kibele mnyaka umuntu akhethe zabo kuba kibele mnyaka usaleza la ekhaya bathi basebe kibele zonke basta begiza besezejana athi nayi mina ngiseqedile sengadlwalisa ngoyekhaya sengakwendela nakusasa ekuseni kwafika inkomo isihlathiyule emzini yabantu la njengekhona ngaphaya umnikazi wenkomo usebona ngesikhungu ukuthi awu inkomo yamsizodloba vela ukuthi yangapha basebeboshwa-ke labantu bahlala endleleni labantu bagcina sebephumile bona wayethumama labantu abasabaqamba mama sebeyawafutha bathi bayithengile behamba bangabhona Tolong inkomo zaman beyithola lelo lana ekhaya umuntu mayesengena usatshane ikhona uba isatshane ngempela yenza umuntu mayesengena usatshane umuntu mayengena usatshane ngomgcotsho hayi kuba usatshane ngempela Jadi nak sektor sebagai umum di sini jadi orang lain nak dibawa. Bahagia isi itu apa sih dah bawan? Kalau kita itu sukses kita mahu yang buaya apa tak? Istilah bahasa betul. Sebab masalah buaya sama nggak dimakai. Aku yang boleh buaya bahasa Spain. Sebab tu mereka yang ada bus, apa? Kalau saya lagi kerja itu, kalau baik saya tu bus, kalau mulai bus itu dulu, baik kalau kerja jadi bus, untuk mereka saya kalau baik mungkin aku kerja yang bawa. Kawan yang biasa punya kerja ini pun akan betul lagi kerja dulu. Nasib baca akhir baca mampu posisi. Amin. Amin.